Hagajing lagai FIFA World Cup semi-final happening ke Spain Persia ke France. Bargane ke sin ke ar bagini ki ar tadi ken hun ki akan do hagajing lagai FIFA World Cup. Kasin ke baning kong ke ke World Cup jong Snem ar jan riu hagajing lagai round 16. Haga baka France kalala ban pelem ya ke Spain da lai lakawai. Haba Phai syak ne hagajing lagai ke Spain ke layo ban penki jar nen kong tang ha ke menit ke ar peu ar leng baka penalti balagan jat dau Michael Oyarzabal. Ubre forward jongga Spain ubay lekai naga klub Real Sociedad. Badai lama dengan si gol kirang lekai jongga France ki klam la show ban siukuliang ada bukut ke kela step. Haba Phai patsya ke kela minit kirang lekai jongga Spain kili yo Biang ban tap ya ke gol ke baar haga minit ke basan pupra. Badia ke gol la yo ban tap leng bau poro badia ke bola ya rapen bu dau olmo. Badai lama gini ke ar gol jongga Spain dan show ki bala ban penkijar ada bukut ke kendai per minit. Bad 9 minit ke additional time wala kirang lekai bukan sai jongga France kila persiang baniot tap pene khat ya gini ki ar Thylli ki gol jongga Spain Henry ki klemla ban pen urlong hadu bukot ke jing lekai haga baga Spain galala ban lem ya ke France da ar lanot baleng baga ke jing job ke Spain galayo ban Rung Biang sya ke final Hadien kan riu Snem kata ke sin ke baning kong ke dai ha ke World Cup jong Snem ar hajar sipeu haga baga layo ban ras non ya ke World Cup jong Snem ar hajar sipeu. Kat baga France ke mereka runners up haga World Cup baladep kahap ban Leit Phai Iing Thylli haga nek World Cup ar hajar ar penriu. Kajing lekai semi-final ke ar ke dai hapreng ke Argentina Persia ke England kane kajing lekai oni lekai ke por khat ar shiteng am